Anyang laki din! Anya nga tano agabrod ka mait, abay. Ha? Apay apagabruden nak, Duardo. Anya tinaknakan mo, tanapanunot mo dayta. Umapalak ngamin, bakit? Anya ti apalam, Duardo. Apalak dagiti kaarubang agsangpet ti package da ngagapoy ti banlasyo tao. Anya? Isu nga agabrod ka mait, tapno patuludan na kiti package, abay. Pangalaan ta kumangay, iti pagabrod ko, lakay. May remedyo dayta, bakit? Ilakok di dua bakak. Kahit no agkurang, umutang akpailaang iti pagabrod mo. Talaga pag-abroad ni abing asawa, pare Eduardo. Wen, pare Max. Iso agatanga mo tayo dua bakak. Ha? Ay, may salaang ti kabailak agatangan, pare Eduardo. Ilakom langan iti sa bali at tao ti may sabakan, pare. Sige paray. Gatangam nga ruday, tayo may sa bakak. Imbagla gastusan di bakit ko nga gabraw. Tatang, no maka-abroad niya abay, agpatulod to kanya kiti package, kan adu akwarta. Padawatan kayo to iti imported adilata. Sabon kan toothpaste. Ha? Di pala nakatayab di asawam. Ibagbagamaw na padawatan nak iti kakasta. Ay pangas. Ay, saan ka pangas, tatang? Pudno, ti bagbagak. No kayat yung imported akapay, padawatan kayo to. Anya? Saan lang nga kape, ti padawat ko? No di kat adapay creamer na ah. Tsokolate, kan daddo mapay, tatang. Mamati ka. Anya lagi din ni tatang. Patyanak kunak mait. Talagang agpiesta iti ado apasarabo dito yung lugar tayo, no maka-abroad ni bakit kao. Anya? Agpiesta? Kunam? Duardaw? Wen, tatang. Kastanto ti mapasamak dito barangay tayo. Sana ka na emote, basta da kwarta. Ipagnamamin ang dagiti papilis mo nga agabrod. Bakit? Aha. Adto yan ti kwartang ramatam. Nagadumot tinday ta ang kwarta, lakay. Ay katwa na. Aramatam amin da ito. Tapno daras ka amak abroad. Sige, lakay. Kaya't kumot at talaga ti maka-abroad. Ay talaga ba't bakit? Agbalintaon analwan ti panagbiag ta. No adda ka ni abroad. Sige, lakay. Agabrodak nga rudan. Talaga pag-abroad mo ni ipag-abe kasinsinduar daw. Ay katwan kasinsin kaila. Madaman niya pagpagnana dagiti papilis na nga abroad. Sa dino ngay apagilyan ti papanan na kasinsing. Ay kat, ijay Hong Kong kasinsain. At damat la kakabagyan tayo, nga da ijay Hong Kong agtrabaho kasinsain. Pudno day ta kasinsin. Napintas itan ti biag dagiti kakabagyan tayo ang nag-abroad. Iso pintas tubetan, tibiyag may kinibakit ko kasinsain. Baknang kami doon. Ha? Ay kat, ikan kanto iti tsokolate. Ken sabon mo, nagpaw ito iti package ni abay. Ay kat, agyaman ak ano kasta kasinsing. Saan laday tati padawat ko ken ka kasinsain? Padawatan kan tupay iti adu at toothpaste. Nagganasan no kasta kasinsing. Ay talaga nagganas kasinsain. Urayan tayo lang ang nyag-flight ni abay. At nangamin ng tulong ken ko na tapno daras ang maka-abroad. Anya ti kahit mawang tirimain. Sabon? Bueno, toothpaste. Ha? Apay nga ikanak iti toothpaste kan sabon Duardo. Ay kat siyempre taikan kakit nga raw antay. Ado sabon kan toothpaste titad ko ken ka. Apaman ang maka-abroad ni abay. Ay na Duardo, saan pa'y lang ang nakapanaw ni bakit mo? Agbilbilang kan itipiyag, asaan pa'y anapusaan. Anya laki din ang tiriming. Dandanin ag flight ni abe. Kat agpaw ito iti package sa naglaon iti ado amakmakan. Ha? Ay kat imported adilata ken daduma pay Saan kaminton niya agrigat kinibakit ka? Bakit? At ka din good news. Kaano ka ngayong ag-flight? Nalpasan ti interview, lakay. Urayan talaangan no kaano ti flight ko. Ayos nga rod no kasta bakit? Agpadispidida nga rodain. Anya? Agpadispidida kan? Kat saan pa'y asigurado no kaano ti flight ko? Okay lang. Bakit? Sigurado mo na makadanon kay Jay Hong Kong. Parche ka, unja ka kaisuna baboy ta. Agpaskin ta dito balayin ton digat.
Nagsapa ka na nagpadispedida, pare Eduardo. Nagaruti may nakipangan dito'y balayaw. Wen pare Max, advance a despedida da ito yan. Tani, sure matan ang maka-abroad ni bakit kaw. Sa bagay Mala, aduan nyo timangan, taadumat ti sagana. Nagdakkel ko naman jay baboy a pinartay. Agbusog kayo kita eh. Gadailay, ti ulog, Duardo. Nagpaskin kay di kalman, kahit saan pa asigurado no makaabroad ni Abay. Anya laki din ni tatang. Sigurado na maka-abroad ni Abay. Nalpasin ti interview na. Or-orayin na lang yung tiawag na tapno makatayaban. Aya, Wen, tatang, isungag sagana kayon. anya ti isaganak, Duardo? Ay, kahit makaraman kayon tun it imported adilata, kanta dumapay amakmakan niya gapu abroad. Anya, Nabanglo asabon, kan toothpaste. Adan to pa'y pasurot na atwalya, tatang. ay pangas. Ay, saan nakapangas, tatang? Dakkel to akahon ti ipakage kanyak ni Abay. Ay na, palangwad da ya aputot mo, Manong. Saan pa'y lang ang nakaab-abroad ni Abi nga asawa na ibagbaganan abak ng ton? Unya raw, ading kaw. Mababay nakpay ni teraramidin na. Iwarwaras na karagiti tattaw dito lugar tayo bumaknagay. Babae ni ti panagabrog ni Abay. May san alawas ti napalabas, kalpasan ti panagpadispedida na, anyam aging gaita, saan pa'y ang nakatayab ni Abay? Unya raw, sa pinagdakilan ti gastos ni Duardo iti panagabrog ni bakit na. Inla ko na ti duabaka na. Kaldeng, kung nakautang pa. Uwan nga rod, Manong. Ay, pangas dahil di aputot ko. Awan babay na. At nakading good news, bakit? Wala kay. Inton umay alawasan ti flight ko. Ay na, kung naakon kat bakit? Ay talaga maka-abroad kan. Lalay ngam tagtrabaho di Hongkong. Agtrabaho ka na yung bagwain. Wala kay. Agpawit kan tao iti package. Tapasikatak man dagiti karuba. Pasig to agkarna iti sidaag. Dagitin to agkakaimas a putahe ti taraon kaw. Anya? Ayabag tao dagiti ko kumparay. Tapagpulutan iti agkakaimas sa pulutan. Ibagak to kadakwada. From Hong Kong with love. Ay katuwan, bakit? Ay no, magagara naglauna yan, iti panagabrod mo. Umay ka man, di bakit? Ha? Anya teramidam, Duardo. Ay kat, ag-flight tamata. Anya nga ang flight asasawam dita, Duardo. Uy na, mapantay jay langit, bakit? Nag-flight mat gaya man ni ipag-Abay, kasinseng. Wen, kasinsin kayla. Intulod ko ijay airport itay parbangon. Nakatayaban na. Sana all maka-abroad, kasinseng. Sana all talaga kasinsin. Iti saan niyagbayag, at danton package ngay pawit na. Di mo nga rod liplipatan dya imbagam nga itid mo kanyak kasinseng. Anya laki din ni kasinsin. Apay ko mamalipatan ngay. Ay, kwa kasinseng. Kaya't ko dyan nabang lasabon kantay imported adilatawan. Wen kasinsin. Danag mo na ya. Number 1 kay tilista ak amaikan iti imported adilata. Nay, pare. Addan ni abroad ni Abe. Iti saan niya agbayag? Pauitan na kaw ni iti kwartak. Kan package na naglaon ka dagiti imported na makmakan. Very good nga Rod. Noadda ni Hong Kong ni bakit mo, pare Eduardo. Kaya't maut imported niya arak, pare Max. Ha? Ay kayat ko pare. Adaya. Sige. Te bagak tukin ni Abe, agumatang iti imported niya arak. Iraman nanton niya i-package. Ano? Nagkanasin pare. Ay talaga nagganas, pare. Sikan ate at asawa na iti Hong Kong. Sana all, pare Eduardo. Mabit lang pare Awagak ni bakit ko iti messenger na. Kumusta ek man, nuan yan ti kasasad na ija bro. Anya, di mo makontak ni bakit mau? Kunam, Duardo? Uwan nga rod tatang. Naka-offline na kanayon ti cellphone na. Ay, madanaga nagpain kan kwa na. Talo na bulan na di mo makontak ni Abay. Anya nga tan nga ti mapaspasamak kan kwa na ijay Hong Kong. Ay, tsaka mo tatang. Nakadanon nga ta ijay Hong Kong ni Abay. Duardo? Api anak ko namday tatang. Kasanaw, kat di mo mutin makasarita ti asawam. Talo na bulan din napalabas. Ngam saan pa nagparik na king ka?
Ay, madanagan akong tatang. Anya nga tanti mapaspasamak kin ni Abi ijay Hong Kong. Apay anak kadumog ka ngay masidag kanya, kasinseng? Problema kasinsain. Anya a problema? Naglabas man ang tibulan. Ngamjak pa'y nakasarita ni Abi ijay abroad. Anya? Ay, no kasta. Awan pa'y damag mo? No nakadanon at talagan ijay Hong Kong ni Abe? Intulod ko mat ijay airport. Iso asigurado ang nakadano na ijay Hong Kong. Ha? Madanagan na katalagan kasinsain. Singsingirindak pa yan dagiti nakautangak. Ha? Urayag nga agpaw titi kwarta. Nyam saan ba't na niyagparparit na ni Abe? Anya? Anya nga tanti aramidag kasinsain. Pangalaak nga iti pagbayad ko iti utang may. No saan niya agpawit ni Abay? Nakitam ang naglugan iti eroplano ni Abe, idi intulod mo iti airport? Saan antay? Pimanaw ako ni Disimbre ka ni airport. Anya? Nakitak mo't game mo nag airport ni Abay. Nag-flying kiss pa'y nga rod kanyak. Anya? Abay ngay, saan ba't nagparit na ni Abay? Anya nga tanti napasamag kan kuana. Ay, ang mga nubi sila ang ti asawam ijay Hong Kong. Iso adi nakamaawagan, Duardo. Ay, imposible Upat abula na nasan ang nagparit na ni Abay. Kanayon pa'y naka-offline. Ay na, Duardo. Agsapol kan iti panggadam, tapno mabayadam dagiti utang mau. Agsasaronaw to may mangsinger king ka. Tatang, Daytan di bagbagak idikin ka, Duardo. Pasikat ka launay. Anya nga ita. Uri dilatal ako mga awan tinagyan na. Kit awan ti maitid mo kada kamay. tatang, Ayan jay toothpaste ko nga ibagbagam. Kit awan mait. tatang. Mangibabain ka, Duardo. Nakadano na kaon iti syudad niya agsapsapol iti panggadak. Nasken nga ramidak daytang. Tanay, awanin ti pagbayad ko kadag iti utang ko. Ay, mabisinak pa yan. Ituloy ko ti magna. Tamang kitak man iti pakanan. Mabisinak ka talagan. Ay, dajay. At dagayam asidag ka pakanan dito. Ditan ti panganak, tanay. Diyakon maibturan ti nakara abisin ko. Ne. Nalawa mo't na iti apakanan Nagado ti mangmangan. Ay, mangkita ako niti sida. Ti babae ang servidora. Ni Abay. Anya tararamidin na dito Abay, anya ti kahit asawon da itaw. Impagarup ko nga daga ni Hong Kong. Pakawanin nak, Duardo. Nabiktima ak iti illegal recruiter. Peke dagiti imat ko a dokumento. Anya? Saan la siyak tinabiktima? No di kat ado kami. Kat sapsapulan itan dagiti otoridad jay tao anang recruit kada kami. Anya? Mabainak nga gawid ijay lugar tayo lakay. Gaputa sa anak anatuloy anag-abroad. Anya? Kasanon dagiti nagastos ko iti panag-abroad mo. Lakay. Ay, sapa yung bagbagak ka dagiti kaaruba nga kak ida iti package nga gapo iti Hong Kong. Awan ti maramidak lakay. Iso asimbre kaklaangan dito'y pakanan. Tapno adda pagtrabaho. Kan mabaina kun nga agawid ijay lugar tayo. Agawid tan bakit? Diyak kayat nga dakalaing dito'y pakanan. Ha? Pakawanan nak bakit? Awan ti basol mo iti napasamakin ka. Siyak ti nagragot nga gabrod ka. Lakay. Basol ko da ito napasamakin ka, Abe. Ay, agsingsingpo ita ka na. Agawid tan, mga baruanan tan. Anya laki day. Saan batraw? Unada nga raw iti Ingles. Nasayat ba tanakamiris kan, Duardo. Ti pasikat na tao. Awan to tinasayat ang mapasamag kinkwana. Nairamraman pa yan, di bakit baw? Anya laki day. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay ang pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan.
From Hong Kong with love. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nay, abay nga awan manan ni Manong Anton, nanang. Ay, kat sa dino pa'y kumati ang apapanan na. No saan nga ijay ay ang dagiti artek ababarkada na. Ay, sigurado ang mabartet tumananday jay no agawid. As usual anya pa'y nga ay kat isumit day tatibiyag na. Arak, iso jay tao amatay no saan nga uminom iti arak. Ay, unay matanday jay akabsat ko. Inal daw samutan, aday tala umin-inom iti arak ti ar-aramiden na. Ay na. Nagmayaring tikas to yabyak. Oh! Ay! Awang araw trabaho itangal daw, di shot. Ay, katuwa na. Imbag lang agas, tiban no. Wait. Ag-relax tayo, mata. Sana pasig at trabaho, ti pampanunutan tayo. Ay, puno da itang bagam, parikoy, pudnaw. Ay, sakitin. Shot puno nga ro din Tagay lang, oh. Kawa na pare. Nagsakan tayo mo ti panaginom Shot ako na. Sige, shot! Awi, anya laki dahin. Nangaton jay inay. Lumada ka pa'y dito'y anag mayat ti panagurukmaw. Ay na, Anton na aya. Kasano asumaya at ti panagbiag mo no kastamlatan. Ay na. Ninanang may. Nagmayat pa ilati maturog. Adda kay man dituin na sumanaw. Anya lagi din na yaman. Anya nagmayat ti maturog kat alas 3 an iti malang. Ha? Alas 3 na yan? Ay, kuna laki din. No, alas 6 pa lang itagsama. Ayunay kan. Awa na ti malmalpas mo at trabaho iti bangkag mo. Gaputaday tamot latan agin inom iti arak char aramidaw. Ay, ninanang may. Kalpud numat. Itatanda usawang ka. Eng kamanon ijay ayan dagiti barkadam. Uminom kay kamanan na. Gusto man nanang. Pangasyaw. Marang-rang tilapayag kaun. Nyamatan ni Anton idirabi pare. Makabit-bitugak pa'y kitin. Apay mo Una, kapatay dinabartakan. Sang kaibaga na shot puno. Ngam saan mo't agumatang iti mainom ngarak. Huwag nga raw. Oras siya ko, nadlaw ko mo day ta. Inton maminsan nga ginom tayo. Ibagak tuman, nairwam na matantikas jay nga ugali na. Nagapapit mo't iti mula na anatang ijay bangkag na. Naglako mo't. Ngam no makinom. Saan pa'y agumatang mo't? Ay, day ta nga ro tirigat kan ko na. Naglayng at umagay. Ngam di mo gumatang. Ha? Makitagtagay latan. Anya, nagiinom kayo kadaan taon ngam saan agim matang iti arak? Saan nga ro tata? Yay. Maasarak pa'y katkan ko nga na. Apay ngay. Una, gaputa idinabartakan. Shot puno, ti bagbaga na. Ay, sigo na kas di ugali na day jeng Anton. Saan mo't kit di adakas ti makiin-inom? Yung maminsan, kay gumatang kumamot iti arak makin-inom mo ilatan. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kasyay. Talaga nga ikak iti pagnakman na. Ha? Unta ta, shot puno nga'y bagbaga na. Isukit di ati shooter. Tiyawanan bayin alalaki.
kasangay mo gaya minton umay asaba daw. Katuan mo pare, nalipatan manan. Madung aron ti pampanunutag iso nalipata mutan. Ay katumay kayo nga ije balay. Agparti ak iti do akal din. Ha? Ay, una yan. Sigurado nga ado man ang tibuti ang matumba no bilang. Sigurado day ta pare. Amumatan no siyak ti ag birthday. Saan amabalin nga awan ti arak? Ay, makidi ah. Uray awan ti pansit. Kas kada salad. Ti importante. At dati dabar nga inuman tayo. Sika talaga. Numero 1 ka nga artag dito lugar tayo. Kahit tinapatid, gat-gatangag ni arak amang barbar te kanyak. Saan akas kinyanton, ama kitagtagay latan. Dila agbain tawanan bain. Abay, di na kayo namis ni Tumbaw. No, may ijibalay da inton sa badaw, paray. Ha? Anya ti paske na balay da pare? Kasangay na ka no? Ayuwang gaya man niya. Ay, kayo mapantanto ah. Ay kawa na. Sana baling nga gabsinta. Data ti rumbang numero 1 nga dayjay oh. Una, masapa ta mapanta, duwa ta tumulong agparti ti kaldeng. Anya, agparti ni Tumboy iti kalkay. Kaway, Ay nagganasin nga i-church. Ado manin abuti ati matulungan no kasta. una. Dabar ko naman ay wow. Ay, nisungay lepas mo amin na trabaho medyo bangkag mo. Ta siguradong agbayag ti inom. Amaw, abutin tayo ti duwang aldaw kay. Ay kaya reglado apare ka. Danyati ko nam, mapan kamanan ijay ayan datong bawi ang makiinaw. Uwi nanang, kasangay na ngamin ita. Isonas ka na mapana. At dakal ding apartin na ko naman. Ay nagganas jo. Ay nantaon, sigurado nga inom man ang tiaramidam ijay. Jak lapat yan at tumulong kang aglutaw. Ninanang, anya laki din na ya. Ang mga nunalipatan yaw, ako daytoy anak yaw. Kinsan lang nga basta-basta akaw. Master cook pa'y oh. Master cook ngay bagbagamag. Ultimo inapoy nga ilutaw, makset pa'y. Nga oray jay rice cooker ti paglutuan, salbag ka. Alang gusto nanang. Nakaw, tama nga numaladawak iti panaginumay oh. Anya! Nay, sikamot gahan ti masabat ko, manong. Sa dino ti papanam. Mapana man ijayan da tumboy. Umay ka ano kaya mau? Ha? Kasangay na ita. Isa mapanta umay ka. Mapankalatan. Ha? Ngampang nga asim ka di. Saan mo unay ti uminom iti arak? Di ka di mabutang abantay adagos. Nya lang haki din. Dagitang ibagbagamari ka. Nasaysaya. Tanong matayak ka po iti arak. Ngam ti matayak ka po iti bisay no. Anya? Ala, no di mo kaya ti umay. Sakti mapan. Panawang kan. Nalagsa ka pa nagkasangay mo, pare koy. Nagyaman nagunay, pare. Kanagyaman na, timay kayo. Mabalin aya. Asaan kami nga umay. Oh, si Kaki di mo. Always prisik kami mo. Oh. Huwag na na ita, ngayon bagan pare. Always present. Alaki nga pa lang dararamidin tayo ay. Shot punaw. Shot punaw oh. Well, pare. Cheers. Shot punaw. Shot punaw oh. Anya kamatan, pare. Ay! Nay. Apa nga dinalog na mulatan oh. Anay. Anya kamatan. Tunggal uminom tayo. Ipukaw mo day tayo. Bagbaga masyat puno nga. Ha? Awan mo tidagas iti imbagak. Sana ya pare. Awan matidi. Yung pukaw ka pukaw iti syat puno. Syat puno. Kat uray na minsan. Awan pa'y napuutak ag matang ka iti arak na inuman tayo. Ha? Nairuwam mo matanday tangaw galing. Makiin-inom kalatan. Salbag ka. Anya? Naimbag kumamata. Saan ka apukaw? Makapasar. Ay na. Nagsakit matanda ito subil ko. Dinanok mo oh. Ha?
Gusto lang, tapnog nakam ka, salbag ka. Makapailag kamot pare. Apa pinasubsuban ni pare Anton? Maasarak at talagan, pare. Makaumati ka si Jay nga ugali no. Naimbag ko ma, nusan na nga ipukaw. Uy nga rod, nakababayin ka na giti tao. Kita manuan niya tilangan nga umay agparang kanyak no ka. Ha? Sapay la ko ma, tamakarik namaten itibain day tao. Manipod idi, jakpay na puta nagimatang iti arak day jay. Ha? Pasig amakiin inom lang. Barang ano mapanuno na deta? No mapanunot na, ngam among matanday akong parita. Nagpuskul tirupa na. Di na amo ti mapabainan. Awanan ba na dya tumbay? No mo la kumakas to taramidin na kanya. Diyala ko man napan na dya balay da. Salbag kiday. Ay na, husto lang day tanga inaramid na kan ka. Tapno agnakam ka. Ha? Katno adamang mga kuasaw ti tao. Atunggal uminom kayo kanaw. Di ka kanupulos mangtad iti ambag mo. Anya? Saan mo't ngamin ang nasaya at day tanga aramid mawanak ka? No makinom ka, gumatang kamot iti arak. Apay, saan ka mabaay? Nya laki din na yaman nanang. Kan bay sa, nukas jay kano anabartakan. Pukaw ka kano apukaw. Siya puno ka na tipok-pukaw mo. Di siyempre, makaungat mo't ajay tao. Nang runa awan nga ron ti ambag mo iti inom ya. Mawatap! Nay, nya tikat katawaan mo si ka, Gina. Anyapay kuma, no saan asika. Ha? Agsarming ka man, tapno makitan day talangam. Anyamot tanay ta napasamak, iti subsub mo. Aramid aday dya tumboy. Awanan bain. Balsik to day jay. Uray puutin na. Oh. Ay namanong, no adaman ti awanan bain kada kayo. Sika, Aday. bason mo tadi kamot ngamin mangtad iti ambag mo, no kasjay nga agiinom kayo. Ha? Naimbag kumamot, no uray saan ka mangtad, saan ka kumamot apukaw. Syat po no, kunkunam ka no kasjay anabartakan. Anya nga ita, pinasubsuban na kalangarod day jay atumboy. Ay, balsik to day dya tumboy kung naktumay. Sampay nga ita, yung adan tulad tao. Itay mingkaw. Anya? Naglastaw ko. Kung namulan o kabalan namin, natatao yun. Ay na, amirisam kit di abidot mo. Kuripot ka ngamin unay kat. Anya? Ingkakit agpasensya kan kwa na. Saan akas ta nga agtanta na butob kalatan ga pula ang iti sakit tinakam mo. Aha. Makapalag man day talangam si Kaantaon. Tatamay. Lukas di kami na makainom ka. Gumatang ka iti arak, uresag paminsan. Sana makininom kalatan. Ha? Naimbag ko mano di kapukaw-apukaw iti. Shut punaw! Saan mo ta si katigim matang iti arak ngin inumin yaw? Anya? Pag nakmam ti naramid na kang kaa, iso ano uminom kay tumanay, mga lakamad uray may sabutay. Uwing tatang. Very good. Mayat, tisungba mau. Ne, itaman pa'y akas lasaan kan arumrumwar amapan makiin inom, manong. Diyak kaya tayo naday. Ay na, nakaskas daaw Nagbalbaliw ako. Ang mga no, pasubsoban dak tumanay. Ay na, nasaya at na panunod mo day ta. Ngumala, no kayat mo ti uminom ka na tadi ti balay. Awan ti kumuntrakan ka. Uray ipukaw mo ti syat puno. Basta gatangam ti arak amang bartakan ka. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Sang sangit ni Bebe, pangga. Kabita si Kaswan. Asimot niyang sang sangit. Baybay am laang agsangit ni baby dita. Si kakit di at rumbang na si kaswag dindong. Ay. Delikado manahin. Anya ti delikado asasawam dita dindong. Ay, ubing banda ito yahin. Anya kumangay. Ay, ayatan ka. Yung kakita si Kaswan ti anak ta, bakit? Ubing manenti kayat mo. Di ka din agpakipot pa, hindi to. Ay sus, liman ang nagsasarunutan nagtapangga. Gusto ko man Kayat ko pa iti aganak. Umay kan nagbanglo ang tupay. Apay, di ka di maayo. Pangga. Nagimasa talaga ti mga di timangga kan santol, nanang. Ay, Saus, una yan ti panangan mo iti mangga ken santol, pangga. Sak pa yan ti makilkilaw. Nagimas tupay. Nagsam iti panagraman ko iti kankanag. Ay, aguray ka man, pangga. Aginaw kan sa manaw na nakaw. Wansamot, nanang. Anya, ay, Saus, anya lakit din ti anak kaw. Nakaala ka manaon. Kayat ko pa'y ngamin ti aganak. 5 lang aruden ti anak yaw. Kayat mo manan ti agsikaw. Anya kumangay, nanang. Ay napangga, agpanunot kayo man mat nga agasawa. Nagsasarunaw dagiti anak yaw. Ayan dagitan nagtapangga. Impan ko pa'y laang ija ayan da, nanang. Apa nga impan mo yung balay dananang, kat adda kamat niya agawir. Jak ida masango nga awiran. Anya tikait mo asawain. Nakatilmonak manen lakay. Anya tinatilmon mo ako nam. Masikugak manen di kayat ko asawan. Anya? Nagbiit kamutin anak kaala pangga. Singin ko mati inginaw ko lakay. Anya? Ay, may salaang aba kahit narigat agpadakkel iti ubeng. Ay nalaka. Imbag kumamot da permanente at trabaho kat awan mat. Makipaspasada ak lang mat iti tricycle. Di ka din agreklamo dindo. Ingka man kit di mangalay ti bunga ti mangga akanak. Sigurado ka nga ginaw ka manin? Wen, talaga nga aginawak. Ang mga nukon ko namlang day tapangga. Aginawak ko naglangarudan dindo. Maudin day tangay pasangay mo pangga. May kainuman day tanga nagta. Depende. Anya depende. Oh, nungay kayat ko manan ti agsikog. Anya? Nagsiglat kamot tayo, pare din daw. Apa na bagam day ta pare Radel? Nakaalimon manan iti pakwan ni bagay mo, paray. Nay, apa nagsinay ka, paray. Rumbang ko man naragsak ka, ta adamanin anak yaw. Di mo laam mo. No nya ti marikrik nak pare Radel. Di mo laam mo. Nabannog akaon. Apay agasta ka dindo. Apay ka di manan aya pangga. Umay kan alakay. Ay sus. Ay, unay kamutin pangga. Nagtakil lang aroden ti tiyan mo. Anya kumangay. Basta umay ka. Nabanugak pangga. Ay di nagman karintaran iti kayat mo. No di mo kayat guraan ka. Urayan pangga. Nabanugak ko naklangarudain. Saanin ang mabalaing tatakilan ti tiyan mo. Alan lakay. Alan. Diyak kayat. Alan mayat kan Diyak kayat pangga. Mayat kan ko nakmat. Naghilig ka ngamin pangga. Ay, pangganakan ka talaga. Unay kan aya. Nagadupay lasa dita. Agkan ka man laangan. Ay! Garaw mong pangga. Maikanuman day tasikog mo, pangga. Wanti na. Kurang pa'y dayto yung anak ko Anya,
Kayat mo ti aganak iti adaw? Unti na, aginggat na pigsa kami nga trabaho kan ni Dindo, aganak kami pailaang Ay sus, tinawid nga aganak ka, Pangga. Husto la unay di ibagbaga ti kaaruba abagbagay mo tinagan mo a Pangga. Pangganakan. Anya lakit din aya? Ure anya ti sasawem. Basta ti kayat ko, aganakak pay. Kayat ko ngamin ti ado nga anak. Iti kasta, naragragsak. Kat, kano ngay ti panaganak mo? Inton umay alawasin ati na. Ay, sumit lagayam atanay. Nagdakulan ti tiyan mo. Ay, di ka unay agargaraw, Pangga. Dandanikan aganak. Kaslawan anyaman ano aganakak nanang. Ha? Niirwama kon nga aganak Amok pa yun, no kasano kapigsa ti panagedek ko, tapno makarwar adagos ti ubing, nanang. Anya? Kan amok pa yun, ano kasano ti pamayak nga aganak, nanang. Ay, Ben, namat ka pala dito isalas, Pangga. Lakay, kasla marikrik na nga aganak akon. Anya? Mabitlaan. Ay, taray ka na di ospital. Di ka kadi unay agdaan nagtindo. Ibagak to ka ano dandanin. Di mon orahin niya ganak ka dito balay. Itaray ka na di ospital. Wan, di ka kadi mandanagan dindo. Ay sus! Anya nga ay sos, Pangga. Ay rumarsan lakay. Ala, umay ka. Mapantan na di ospital. Saan nga di ospital di papanag? Sa dinaw. Ijay kasilyas. Anya! Kaano ka ngay nga aganak, Pangga? Kunak manoy tan alawas ti panaganak mo. Jakman amo tatang. Kunamot si doktor nga itan ti Jody ti panaganak ko. Ngam awan pa'y matmariknak tatang. Ay, siyak pa yan ti madanagan, anak ko. Ang mga numa-over jaw, day tasikog mo. Di kay ka di madanagan. Marignak mo't no aganaka kunkat. Lakay. Lakay. Lakay kunak mat. Apayaya, bakit? Jak matlaga na akad. Jotit ko no bikat. Ganak kang tulat. Bakit? Arakupan ka man kiti, tapno nalakag nga ganak, lakay. Ay, sus! Ay, taka manin, Pangga. Alakit din, arakupan na ko. Anya laki din ni bakit? Agreng-reng manin. Sige ka, agsapo lakit sa bali, no di mo kayat. Anya? Alaka din do, di ka din pa importante. Day talata momon, Pangga. Pangganakan ka talaga. Ay na, lalaki ti anak ka bakay? Wan lakay, agawid tayo, tanaka-anakak mo tun. Anya? Anak mo pa ilang agawid tayon? Nasakit pala day tasugat mo. Anya kumangay, kabalak mo't nga ibturan ti sakit na, adamot agas. Saan ko maanatanggan ti ulom, Pangga? Urayam nga ibaga di doktor, numabalin mo ti rumwar dito ospital. Jak nga rod kaya ti agtalinaw dito ospital. Jak kaya ti angot dito Ay katagan anos ka, Pangga. And maudin da ito, nga anak ta. Karuprupa mo ni Dindot impas ngay mo, Pangga. Wan nga rod, Tina. Ay, po aya. Ape ang nagsinaay ka ngay, Pangga. Kaya't ko kumaakaroprupak ti ipas ngay ko. Ha? Karoprupa mat amin ni Dindo dagiti anak mi. Iso akayat ko pa ti maadaan iti anak akaroprupak mat. Di mo sawan akayat mo manen ti agsikaw, Pangga. Kasta nga agpaiso, Tina. Kayat ko pa iti agsiko. Datan tinagaw awer ka dagiti apo ko talakay. Nagadon ti anak dakin ni Dindo. Tinawon nga aganak ni Pangga. Tirigat na. Ang mga nunayunan daman ti anak da. Ay jakla amon lakay. Imbag kuma no isuda lang tagaw awer.
Saan mo, tadatamot ti mang pakpakan ka dagiti daddo mga anak da. Ay, anusan talata, tapo ko tamit ida, bakay. Sa bagay Kahit, ayan nga rudan, dagiti apo ko ta. napanda ijay likudan ti balay nga agay ay ayam. Ay na, naging pisen ti lapayag mo, para din daw. Apa anay bagamday ta paray? Kasanaw, kanayon ka, mapuyatan nga may agpasada iti tricycle, paray. Bun nga rod pare Radel. Kasla, suminsinan ti kararuak kapoy ti nagkaro a bannog kaw. Ha? Na umaagpay din pare Radel. Anya kumangay, tinakaumaam, pare din daw. Ikalayon, apa nang kalbit kanyak ni bakit kaw? Anya? Ay, sana all, paray. Anya sana all paray. Makabannog maut no kanayawn. Awanan tina na. Sa bagay kas makitak iti langam kay nagunagan ti matam, paray. Awan pa yan pigsak nga may agpasada pare Radel. Agsangsangit ni baby lakay, ingka si kason. Anya? Apay asyak pa ilang tibaon mo. Imbis nga ingka kumapadid dyan. Bayam ditang agsangsangit. Awan mo't matay di sangit. Ang mga no kinabag ti tiyan na. Di mo ka din ikaskaso lakay. Lakay? Apay ka di manan ayapang ga. Karuprupam amin nga anak ta. Apay mait anak ko nam tikas ta. Bakit? Awan man lati karuprupa kadakwada mo. Imposible bakit? Karupro pa ta, dagitan anak ta. Saan? Asidag tiro padaken ka. Panunot mo lang day ta. Di kayat ko. Anda ko mamad karuprupa. Ay! Sabali man ang titinorti sa bakit? Ay lakay. Agaramid naman pa'y ay ti karuprupa. Ay, manjagawn! Di nag-utan pang asim. Di ka nga rod agriyaw Diyak kayatan pangga. Nagadon tanak ta. Kayat ko nga rod ti maadan iti anak akaruprupa ko mamad. Ay, manjak. Manjak. Mayat kan Manjak. Mayat kan Manjak nga raw. Apay ayang ipapilit mo. Di ka din agpungtod. Basta manjak, pangga. Wan ko namon lakay. Kayat ko mat kada karuprupa. Makambo ka. Nagdagulit ka, pangga. Manjagaon, kaputa na banno ka kaon. Kan saan tan amapakan anaimbag na kita nagta. O sige, makaamo ka. Aglalaki akno kunak. Ora yan pangga. Aglalaki ka no isuti kayat mo. Agtalawag langan, kaputa na banno ka kaon. Tatang, pinanawan na ko ni Dindo. Inkaki di kasarita ni Dindaw. Basol mo lang no apay pinanawan na ka. Tatang. Nakasaritak ni Dindaw, sakbay api manaw. Agasam, takayat mo man ang tiaganak. Idinto talaga dulang arudan ti anak yaw. Tatang. Sana dakis ti adu nga anak. Basta laki di mapakanyo anaimbag ida. Ken mapagadalyo anaimbag. Tatang. Diyak kaya tamapukaw ti asawak. Kun kunak lang mat nga aglalaki Urnusin nyo ti pagbagiyaw, anak kaw. Sana nasaya tagsinang agasawa. Ken agbalbaliw kan. Yaman, tatang. Inakasarita nila kay ko taagawi din ni Jibalay mi. Agsingsing pa takon, tatang. Sana na maulit pa'y. Anya laki din. Sana dakas daganak iti araw. Basta laki di ta maaywanan nyo anay bag dagiti ubay. Tapnusan da nga agbanag ang nakakaasay. Mala, ditan tinagpatinggaan ti maisapay ang pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Pangganakan! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Kapay lang mangibagay ti bagas ni tatang. Tasukatam to. Kanayon lakas ta sa tur.
Nukat maawanan tayo ni tatang mo ti pagtarayam. Sa nabali tamak met. Anya nga iti parikot iti dayta. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyag aya. No di mo kumangamin insugal tay sweldom. Di adda ko man naimas at taraon tayo ita. Alagid din. Ingka mangibaga kini tatang iti bagas na. Tapno agisaan kan. Tane, mabisina kon. Mala, ikan kalulay, tapang panunutak dagiti apo ka mabisinan. Ingkalat ta mga lay di pagbagasan. Sa nabalay, tado itatibagas kao. Agyaman nak tatang. Apay, tawan ka di man ang trabaho di asawam? Nalpasdan ti aramiden da abalay iji bangir a barangay. Yung tidakas, insugal naman ti sweldo na, tatang. Ay, makaumaday tataaw. Malay ka mga lay ti bagas. Nayunam, tapno ada pang malman yaw. Wan tatang, kat agyaman ak unay. Oh, makita bagat? Kung nakamin kan ka, saan nakaapayan ni tatang? Ay, sator, awan kat babain mo Pamilyado kan, ngamang namnama kapailaan ka ni tatang mo. Di kan sumanaw. Makauman day ta ibagbagam. Ulit-ulitam. Nalaingak nga agtipid no kwarta ti pagsasaritaan sator. Ngam talaga lang amin akurang tititid mo. Iso at talaga ang maawanan tayo. Takasano, kat manugal kamat ngamin. Ay na, makapaumat ang iwat mo. Agbain kamat iti amam sator. Imbis nga iso ti ikam, talakayan. Ngam iso pa iti pagbagasam. Sige. Agpalabagan ka, Marilolita. Ta kasi kamay. Ta kunam nga isupay nga gatang mo iti kaninyaw. Wan pari doming. Takasanumat ngamin. Awan nat da iti inyawat ni Satur aswildo na iti construction. Tainsugal namat ngamin ti dagduma. Anya laki din ni pari sa turaya. Tagsugal pa lang amin. Agpadadakin ni pilaw di takaruma. Dandani awan lang aruden kanenda. Agsugal pa ilaan. Ay, wan nga rod. Kat si ka pare. Imbag ka pa'y. Tasaan ka nga agsugsugal. Ay, saan talaga, Mare? Jak tupulos padasin tagsugal. Kwa, mabalin ka di nga alaag titangdan ko, pare. Taawan ngamin ka ng dagiti anak ko. Inak ko mapay gumatang iti bagas. Tapno ada maisa ang dagiti anak ko. Sakbay nga aglabaak. Ay, sige Maray. Itad kong titangdan mo. Ala, tayo nag-alaan titangdan mo. Ay na, agyamanak. Day tala agisal lapayan ti aramidak. Ay, nalpas matlangan ti lalabaak. Ay na, nabanugak unay Kan mabisinak pa yun. Agi na naak biit. Sakpay nga agisampayak. Marilolita, amangan no mabisin kan, di kamot nagawid anapan nangan. Saan na bali pare? Isan lapay ko pa'y dagiti linabaak. Sakbay nga agawidak. Namay ka manganay. Adu pa'y titaraon anat da. Ha? Ay, kababain mo't pare. Anya laki din aya. O may kakit di manganan. Madimat no mabisinan ka, Maray. O sige, isan lapay ko pa'y nga ro dagiti linabaak. Sakbay ang makipanganak, pare. Oh, dahito itinatda sweldok, Lolita. Anusa mun dayta? Daytoy laang? Agyaman ka pa'y atad na nabate. Wanya, awata mo no saan? Nagsugal ka manan? Amom bakit? No mga bakak iti sugal.
Dakkel a kwarta dayta. Makagatangak to iti kayat mo agatangan nga appliances. Ay na, satur aya. Kastamlatan, manugal kalatan. Un-una ang pay tagsugal ngam ti igatang mo iti kanan dagiti anak mo. Isungarod nga sugsugalak. Tabarang mga bakak. O di makagatang kanton iti adu akaban abagas. Ay, jak mo kan ka satur. Saan a panunot ti pamilyado day ta panunot mo? Anya lakit din ay bakit? Sumanaw ka. Amom, ad-adan amakunas tarupam, nuungit ka nga ungit. No kumata saan ka nga agsugsugal, dinaragsakak kuma. Sang kasapulan sang kaapuyan lang arudan ti matmat gadam, agsugal ka pa ilaang. Tatang, tanda ka di kwartayo dita. Apay, Pautangan na kuma iti pagpuunak, tatang. pagpuunam iti sugal? Ay, saan, tatang? Pagpuunak nga ang negosyo. Nagpintas ti plano ka negosyo, tatang. Ag negosyo kami nga agasawa. Kanya kumanigusyaw. Mangbangon kami iti basit apakanan. Ket into nagangay, dumuras-tun. Ha? Oh, saan ka di amay ti planok, tatang? Nakakaasing amin ni Lolita, akanayon ang makilablamada. Isuan na panunot ko, nga agnegosyo kami langan. Nasayaan nga ron, no kasta ti panunot mo. Pautangan na ka di, tatang? Apay, manuaya ti ka sa pulam. Basit lang, tatang. Uray, 50,000 pesos lang. Ta, saan mat adakkel apakanan ti bangunan mi? Mabalin ka tulungan iti dayta. Naskain nga ikari mabayadam. Uwan, tatang. Sige, magilako ang itidingwan ka. Pautang ko ka. Uwan, bakit? Iso apautangan nak ni tatang. Agpaiso lakay? Ay na, agyamanak nga rod no kasta ti planom. Iso nga yung kantuman ni Jabalay datatangin ton bigat, bakit? Tadamagam no, danjot utangak? O sige alakay. Ngam, sa dino, ti pangbangunan ta iti basit apakanan. Di ta parangan ah. Sana bale? Tanwag dinamag to, dito'y barangay tayo, nga dapakanan ta. Umadun to ti customer ta. O sige, nasayaat nga rod no kasta lakay. Bayam ta inak to damagan ka ni tatang, no addan dya ipautang na ka. $47, $48, $49, $50. Ayos! Ayos dayta na pagpuunan ta lakay. Uwan, bakit? Ang bayama, tas akong ti mangidulin. Tapno sana mapukaw. Saan kumat apukawan Saklatan ti mangidulin, bakit? Kaunaan ta pa'y nga aramidan ti paglutuan ta di taparangan. Mga ramidak pa iti pagtugawan, kan lamisaan. Alang arod, sikan ti makaam mo. Di kagdanag, bakit? Umadunto da ito'y akwarta. Gapo ta masigurado, anadur asto ti pakananta. Tatang, adda ka di dito ni Sator. Ha? Apay asap sa pulam ni Sator. Rapiin, ngumawan pay. Napananaya. Rimwar nga rod iti agsapa, tatang. Taadda ka no kasarita na atao, apanggatangan na iti bargain alamisaan, kantugawan. Para iti bangunan mi apakanan. Kasta ka day. Agdanagak nga rod, tatang. Ngamin, adaken ko na tigatad, na utang naken ka. Ay na, tatang. Sapay lang kumata saan apod no ti atap ko. Ala, agawid kang tamang ano si Mang Putan ti asawam. Nagkari kanyak ni Sator at ikwarta nga inutang na kanyak at pagnegosyo yaw. Tatang. Kat amaw ng agtungpal.
Iso nga gawid ka. Tama nga no simang putay. Umay ko laang niyag dagito'y nateng, lulita anak. Imbag lasi daan dagiti apok. Organic dagitoy. Nanang, nanay agure ka. Ay, apay. Anya ti mapaspasamakan ka. Kasla madandanagan ka. Nanang, igam nila kay ko tay 50,000 pesos a pagpunan mi ko mga agnegosyo. Nga maging gaita, di pa'y simmangpat. Ay, awanen agarod no kasta lulita. Insugal nan Nanang. Ha! No kwarta ngamin, saan mo nga ipaigam kanila kay mo? Rumbang asikati mangigam. Nanang. Ay, anya kalakid din ay lulita. No kwarta ti pagsasaritaan, saan ka ngamin nga ang talag iti asawam? Tanapaglan aman nugal. Nakasagana ka din dagiti lalabaak, pari dumeng. Ang labaak itan, taamangan no jak masango inton bigat. Wen, Mari Lolita. Ngam, adda pa'y bagakin ka. Anya day ta, pare? Nagdakkel ka no timpaabak nila kay mo iti sugal. Anya? Kasta tinakunan ni Pilaw ka aruba may. Nagdakkel ka no timpaabak nila kay mo iti sugalan. 50,000 ka no. Nagdadakkel ka no ngamin ti postada. Ha? Kasta ti kunan ni Pilaw aman nugal, Mare. Isuda ka no tinagsusugal. Imbag ka no ni Pilaw, tada inabak na adwaribaw. Ngam nila kay mo ngay. Awan na pulaos. Ay! Anyan ti asawa ka manugal. Mapatay kon samatan. Swatag salangan dagiti matana. Tapno saan na makakita iti baraha. Ha? Di pa ikat mabulagan no swatem dagiti matana, Maray. Ay, sos, Maray. Hindi ka kumagsangit iti napigsa iti balay may. Ang mga no ibaga dagiti karuba nga dar aramidagkan ka. Anya lagi din nila kay mo aya. Tadimot lang aminin agnanakam. Nasaya at adakan sa tor. Ayan ti kwarta pagpuunan ta kuma, ha? Nagbalsig ka kade? Tanakaigam ka iti wasay? Nasaya at tadakan sa tor. Tatang, adda kayo mat kayam? Kan, adamat igam yung abunang? Kaas-asa na ito yung punang kao. Inasak iti ustaw. Ayan ti kwarta pagpuunan ta kuma iti negosyo sa tor. Kwa, na-hold up, bakit? Na-hold up one no insugal mo! Ibagam tipod no! Tano saan? Agdiso na ito'y wasay kan ka! Ay, na-hold up pa talaga, bakit? Imbag tasan na ka pinatay. Ibagam te no sa tor. Tanusan, agdisukan ka to'y kaas-asa punang kao. Ay, anya laki din aya. Ibatan nyo kanin dagita igam yung awasay kan bunang. Kan, di yung manilayat-layat kanyak. Tama nga numailawang kayo. Apay, saan da ka di kailalaan? Ti saludsod mit isong batam. Ayan ti kwarta, ha? Wan, insugal ko, tatang. Bah! Ay, tatang, intagbat yung matantibunang yun, di talamisaan. Ay, ita, lisyam da iti punang kao. Awanan ka iti bain. Di ta kayo! Timarayon, tatang! Ha, ay, tiluko aman nugal. Hagasam may dayta. Insugal na ti 50,000. Namati ak lakid din iti sa una, apagpuunan nyo iti negosyo. Tagayam, pagsugal na laan. Lolita, bakit? Ilukat mo kanina ito yung rinawa. Tong munagak. Malamlamin ako dito yung parangan.
Bakit? Pumanaw ka dita! Gansan ka na makaunag dito'y balay! Agawid kay di balay ni tatang mo! Naumakot ka! Mandugal nga asawa! Ala ka din na bakit? Ilukat mo tiri daw. Pakawanan na ka din. Saan na maulit? Pumanaw kan! Ipurwak ko amin ang ditatawa na gitibadom! Kat baka mo ka namang pigot! Sorry bakit? Pakawanan nak. Saan akong nagsugal pa'y? Pex man! Mamatay man! Agyamanak ta pinastrikdak tatang. Naglambi ni Jeroar. Kan mabisinak pa'y. Dinakmatan pastrakan ni Lolita balay. Ganabam. Tatang, Amom ka diyan nagadualing et banog ken gastos ko anang tartaraken kadagiti dingwan ko ngay lakaw. uwan tatang, amok ah. Ket gaputan na mati aklaunay anagnakam kan. Ket pagpuunan yung agnegosyo tinaglakwak. Isugay pa utang kaw. Ngam kasano pa'y ngaron ita na mabayadam. Tatang, saan nyo ko man apabayadahan? Awan ibayad ko. Kastalaang! Ayawanan kay tibayin. Awan nga ron pagbayad ko, tatang. Pues! Tapno makabayad ka kanya ka. Saplitan kalangan itinabakad asintron ko. Iti 50,000 abilang. Ha? Ay, sa plate? Ay, sana tatang, kasya na ka di Nagsakit di sa plate. Ket irugik itan. Yan nantay sintron ko. Ay, tatang, inuksot yung matata sinturon nyo. Ay, saan Didak sinturonan. Tangay saan ka makabayad? Sinturonan kalangan iti 50 mil tap nagnakam ka. Ay, saan tatang? Anday ko. Anday ko man ang tatang. Gusto ka din Pakawanan na kaon. Saan na maulit pa nagsugsugal ko? Ay, mataya ka akong tatang. Ay, nagsakit! Ay, ang lalaki dyan. Duapay kami na pagkugusto yung launay sa agsugal. Adiyo kit urnungan ti kwartayaw. Tapno andan tong makautyaw no agkasapulan kayaw. Ay, sugal ayah. Ang lalaki dyan. Alah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay ang pakasalitaan ni Tibiyag. Ngaintay pinauluan. Sinturon, dito'y drama tayo. Ang lalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag.